nei mawhauwhaunga Faleaoga, e lima taitaina ai tātou le nei whaamoemoe. Hia whaitaua nei upu mai le awhionga pa ia le atua. Tusi o le nei aso e tusai ma le whaasinonga le tusi whaitau aso. Tusi e paulo le kānesia ia Filipi, tā upu e whaalo na whai upu mua mua se i o le tolu. Whaitau wina. Le nei o usoe o te alofa atu manau nau i ai, o lau fia ma lau pale, le au pele, i whapea na tū mau o tau i le li. O te ai o yatu ia evotia, o te ai o yatu fo ia senetui, ia tasi lo la manatu i le li. Whatonga atu fo ia te oe lo sosoani wha maoni, e sosoani ia te ila ua, o e na whinau whatasi mau i le tala le lei. Therefore, my brothers and sisters whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, my beloved. I urge Euodia and I urge Syntyche to be of the same mind in the Lord. Yes, and I also ask you, my loyal companion, help these women, for they have struggled beside me in the work of the gospel. The book of Paul to the church in Philippi, chapter 4, verse 1 to 3. Manatu o tua le nei aso e tu saimale, whasinonga le tu whaitau aso. Tawhatasi manatu. Tawhatasi manatu of one mind. O evotia ma senetui, o ni tina i longa o le kalesia e Filipi. O ni tina sa tele lo la sao, i le ati aina o le kalesia. Fe mai paulo, o ni tina sa o lato fi nau whatasi i le tala le lei. Evotia ma senetui, o ni tina loto tele, fina finau mo le manuia o le kalesia. Pei tai wa iai le fe ese inga, e leo tā ua le mea malona mafuanga. Ana mea o manino, wa afia ai le nofo le lei o le kalesia. Le ala leo le ai oi, ma le whaatonga o Paulo, ia whaise fo, ia whaise le leina. Whaitaunga o le, tusi whaitau aso, o le neivai aso. O loa ngai, tusi whaitau i le amatanga o le kalesia. Le tau atia ina, le whaingofie, tele lui tau, ma o le tasi le nei, fe ese se inga. E ono malepe ai le maupoponga o le kalesia. E le ese le kalesia i Filipi, le lua afe tau sanga taluai, ma kalesia o aso nei. E le ese telefoi whaafi tauli o le, so sa yete o le vaitau lea, ma o tātou fo i aso. Tau mawhaina ia maua le tasi, ma se maupoponga. Se lui tau i so se whaalapo te pitonga. Se lui tau foi i so se tau mawhainga. People are different in any society, in any group, even in the church. The challenge is always how to be in one, to be of one mind. Keeping unity is always a challenge, even in the church 2,000 years ago and the church today. When Paul noted a friction between these two women, Euodia and Syntyche, in the church in Philippi, he quickly writes to resolve the differences. Paul lenga o Paulo, e leo fōlinga ia o se kalesia, o le whewaiwai. O le nenga luenga tele. Mana mi ai le ngā lue whatas. Mana mi ai le tawhatasi o manatu. Tawhatasi o loto ma mawhauwhau. Ina ia manuia le wha moe moe. Ina ia tau lau. Nā fua ai le nei ngā luenga tele le alo atu iai. Today's message is to be of one mind, to work together,
It's a fitting message for this project. We cannot stress enough the importance of education. It is key to improving lives and improving our society. Manuia tele le lenga wenga. Manuia le sui alfono sui tofia. Manuia tele la fionga le sui panu mia. Manuia le fionga le mpasa saina. Malo saina government of the People's Republic of China. Manuia le Sentai construction. Mai la tau le afausia le nei fale. Manuia si o tato nuu. Tato la fanga ia pia. Mai se le komiti whafoe. Si o tato whaawau le talo. Le tua tau tas pa iai. Le tua le tama le alo ma le ngang pa ia. Mato iai le nei tai a fau. Mato ngofie. Le soa e le la. Mato langona ai le nganga o le whaafitai. Au maia, whaamanatu mai ia i mātou le mawhana whana o loa lofa. Whaamanatu mai ia i mātou le whaamaoni o lao thio. E ui lawa ina, whe mau wai o le tangata. Tai o mātou wheiloai, fia le amatanga o le nei whaamoe moe. Mātou tāno le tua, le whaingo fie, whaamoe moe, ma sāwalinga le a whai nei, le whausia ina, o nei Faleaoga, a wāne lumanai o Samoa, a o ina o na tama whanau, maua lumanai manuia, le ngato a inga o nu, whapea fōi si o mātou o tanu pele o Samoa. Mātou iei fōi le nei vai tau, mātou wanga tu e whamanatu ina, lau tuto tasio si o mātou o tanu. Me umaia la ngona ai lo mātou o nganga whawhitai. Saolo tonga o mātou maua, mātou te wawa ai e pe i luma, i ala e manui ai, si o mātou o tunu. Mātou te tāno le atua, whamanuia le mālo Samoa, whamanuia le matanga luenga o a onga, meisi lo lātou tiute, tā ua, sa i lia lea o awala, whane lei ai pēa lea o ino o whanau, alo vaoa si o mātou o tunu. Mātou te tāno, whamanuia le mālo saina. Meise le nei fōa i tele wa lātou whaia ngō si o mātou o tunu o Samoa. Whamanuia ia i lātou na awhausia le nei whai. Whapēnao na mātou whātāua ina. Whale o le awhausia nei. Sili ai o na whātāua le anu whale. Le awa o ina o tupulanga. Whanau si o mātou o tunu. Ina ia te tupu ai, maua le poto, ma le ata mai sarala. Ia vea fōi la tau, ma tangata e mātu tau i lao fio. Whamanuia, no uma, te ngai, ma le nei, whaamoe moe, whapenao na awai lao fio. Whapenao na taitai atu na soifua maleola, mātou uma, whaamanatu ina, tuto tasio si o mātou o tunu. Tālo le tua, i mea mātou te se ai, i mea mātou te vai ai, luma o lau si le whanga pa ia. Ia alofa ma ia e whamangau, ia i mātou. Whatu mawina pēa lo mātou ngānu lue whatas. Tā whatasi o mātou manatu ma whau. E manui ai so se whamoe moe mātou te whaia. Ana manuia ma le file mua lau fio le atua le tamā. Lofa sisili ese o Yesu Keriso na mātou li whaola. Ni mane mawhatanga whai pēa ma lau fio nganga pa ia. Tu mau mai leo mātou lunga. Lunga o lau whanau na lalolangi atoa. Nei se o le whawavau lau. Amen. Ua, mai e ona whaula ma whaatiti le ta ui. Pa ia o le lii. E ala le taulanga wa mai e ona momoli le whata. E pe ona whita iai le susunga
ngai le whaafiangai ngā taulangi. A wālo sina ma le whaifale o sa le wālasi, le whale tolu ma le vaina le lepa, matu I sa mau. Whawhitai mo le upo fola fola, le lava walongo I tino matangi le lei, I le tāpenanga matango fie. Wato matau, mato muai le nei wha moe moe. Au lea wasa saa whaiva whaatala le lei, ma wa e tō manu o langi, a wale nei wha moe moe o le tatalo, ia tō le wa wha manianga le langi, a wala o sasunga, ma ia maua le tō whapa ia wha le atua, a wale ngā luenga ma wala awina, I le whata whaitau langa o lo ngā lulue ai. Thank you very much, Reverend Dr. Latu Latai, for leading us in prayer. Ele o se totongi, ai wana o se mea lofa whātau waa. Mō lau sasunga, mana wharitua. Whawhitai lava. Today is a day of celebration. A day of joy as we envision what it will be at the completion of this project. The Honourable Acting Prime Minister of the Independent State of Samoa will deliver the keynote speech for our celebration today. O le launga au tu o le tātou waso, o le launga le malo. O te wala au whaaloalo atuai I le saunuanga na ami, a o se tanoa na tali, I la wafionga le sui pale mia, la wafionga le sawalii, tuala te vanga, Iosefo Bonifacio. Mo lau saunuanga au tu, e tatala I nai le nei wha moe moe. La wafionga, tuala te vanga, Iosefo Bonifacio. E taia le paia maulunga le susua o lau sunga le tai o sauninga Reverend Dr. Latu Latai. Taina ni fo ila fio to mai te sa fa pea le malo le whinga luenga. Le fio ai o minister kabineta o minister o lango. Le o fio le sui o le fono sui to fia o fionga honorable. Tui le tifunga le mamea o pati molia. The song I am pastor malo saina Samoa, Your Excellency Mr. Fei Mingjing. La sunga le sui o le Jing Tai Group. A fio faululunga tanga luenga fala protonga se ese o le malo. A fio sui o komiti o aonga. Ma pule aonga o fa manuia ina le nei fa manuianga. Ai pa ia mawalunga o Samoa ua poto I le nei tai au. O leo maea o na mamoli le tātou mua Malifa sao I le tamau I le langi. E whaafitai ai lo na lofa malona le lei whaasoa. Ua whai ai o na tātou wheloa I pue o manu. Ai leo pue o mala I le nei tai au matango fie. E au lava o na whaapoipoi se whaamitalanga. E whainga tāo Samoa e mamala tala. So e mamala le pala. Whaatulo wai tuo sinave maulu matotua. A wale a fio alo sina ma le whaifale o sa balas. O lo tausi vatele le whetalainga le whale tolu ma le vainga lepa. Matui sa mau. Tulou na ia. Ta oto pa ia o Samoa. Wa fata yulu maunga ma wala lango I malai ma mota e le toi ma veve se fa matalanga le malo. A le so ma le tato felo inga o le fa lau iloa. O le fa iloa alo ia lea o le amatalia o ngā luenga fatino. I le fausia ina lea o Faleaoga fou mo aonga tūlanga lua e tolu. E au fia ai le aonga tūlanga lua pia. Aonga tūlanga lua le pea, ma le aonga tūlanga lua St. Teresa. O le tawa whai o le nei ngā luenga, e tesi ma le sefulu tasi miliona tāla Amerika, a whaaliliwina I tupe Samoa, e tolu sefulu miliona tāla. O nei ngā luenga I tolu, o le a whaatupeina I lalo o le sosani al malo saina. O le nei lava
noa taua, o le ato e fausia ina ai I tūlanga o pito sili, ona le lei. Ni Faleaoga fou mo alo mo whanau anuu ma fioanga e pei ona taua. O le whamoemoe, ia mauti noa I le lei ma ato toa, tūlanga o no fuanga, ma Faleaoga e whaangaina e alo ma whanau. O le awa o ina o le poto salalau. E le ngata I le nā, ia mauti noa e le lei le sio manga, mo ngā luenga ali I matamaitai Faleaoga, e ala e le awa o ina o le whanau. O nei ngā luenga I tolu, o maea o na ngā lulue ai le malo saina, maonga ua whaamanuia ina. Whatasiai ma matanga luenga mapulenga le tātou malo, o lo nafa ma le mataituina o ngā luenga te tele whapenei. Ina ia mauti noa e se solo de lei le fausiaina o nei ngā luenga I lunga o tātou tūlafono ma taiala tau atinae ua maea o na pasia ma whaamaluina le tātou malo. O le kamupani ua filifilia e ngā lulue le fausiaina o nei ngā luenga o le kampani o le Sheng Tai Group. O le ngā lulue so tau au lava le tātou malo e tau alatu le matanga luenga wa onga manangu. O matanga luenga le malo e au fiai le matanga luenga o ngā luenga, Faleaoga matina ese o le tātou malo. Matanga luenga o kua oa whale natura, si o manga ma ele. Pule anga o le malosi whael tise, ma le pulenga o le sua vai, mo le mataituina o le ngā luenga, na ia mauti noa o lo muli ta ia ta iala ma whainga whaavai, mo le fausia ina o nei ngā luenga tele. E mo moli le whaaftai tele le malo saina. E tu sai ma le nei so tele ua whaamanuia inai tātou wa onga nei e tolu. Whaaftai fo I le komiti wa onga tai tasi mo le saili matangi. I awala e whaale leia ma whaamati e ai le tūlanga o tātou wa onga. A wale a o ina o le whanau. Ina ia mauti noa e popoto matamai e tautua Samoa. Tātou whanono manui le tua, I au manu le tāpelanga ma le amataina o nei ngā luenga, se ia o ia whaamaya ina I lona ato toa. E iai fo I le tāofi, o le au I mai o le tua I le nei aso e ala le tātou taulanga molia I le nei tai au, o le whaelonga lea o manuia mo le nei ngā luenga. Ianga le lei malofangia le tua fuafuanga ma la vasinga ese o to toi le nei aso, so I fua mai a manuia. Reverend Dr. Latu Latai and members of the clergy, Honorable Ministers of Cabinet and Associate Ministers, Honorable Council of Deputies, Your Excellency, Ambassador of the People's Republic of China to Samoa, Mr. Fei Mingjing, Representative of the Sheng Tai Group, Chief Executive Officers of Government Ministries, School Committees and Principals, ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I welcome you all to this auspicious occasion, the official groundbreaking ceremony for the construction of 3 primary schools, namely Apia Primary School, Lepea Primary School, and St. Teresa Primary School. This groundbreaking signifies our government's priority for education, not only in its vision but also in the principle of proving access to adequate learning facilities. Today, on behalf of the government, I would like to acknowledge the generous support from the People's Republic of China and the Sheng Tai Group. Your commitment to Samoa through the construction of these 3 schools is a significant undertaking that solidifies our strong working relationships. This is not the first time we have come together to dedicate many similar projects and educational structures from the government of China. Therefore, our heartfelt gratitude and appreciation remain undiminished. It is indeed an honor and privilege for me as acting Prime Minister of the government of Samoa to thank Your Excellency, Mr. Fei Mingjing,
and all of your staff at the Chinese Embassy in Samoa for enabling our communities to have such wonderful educational facilities. These 3 new school buildings will ensure a much better and safer school environment, not only for the students, but also for the teaching staff. The government has entrusted the Zheng Tai Group with the construction of all 3 school buildings. We will work together through the Ministry of Education and Culture along with various other ministries, including the Ministry of Works, Transport and Infrastructure, the Ministry of Natural Resources and Environment, the Electric Power Corporation and the Samoa Water Authority to monitor these projects and to ensure they comply with the guidelines and policies for major infrastructure. I believe that in a matter of months, we shall assemble again here on these grounds with Your Excellency to celebrate the completion of these new school buildings, God willing. And once again, I would like to express my heartfelt gratitude to our diplomatic partners and friends from China for their continued assistance in the educational sector. Whaftaitele, Yamanuia, Lele Taiao, Soifua. Whaftaitele lawa whionga I le sui pahania, mo le sanoanga pa o. Our celebration today is not complete without the remarks from our next speaker. As such, it is my privilege and honor to call upon Your Excellency, the Ambassador for the Government of the People's Republic of China, for your remarks. Honorable Fei Mingzi. Thank you very much. Faleaoga Namamia Ropeti Mualia, Member of Council of Deputies. Honorable Acting Prime Minister Tuala Tavega Isofo Ponifasio. Honorable Minister Sewala Yoani, Cabinet Ministers, members of the diplomatic corps, teachers and students. Ladies and gentlemen, good morning to you, Talofa Lava. 你们好. I have the great pleasure to join you today for the groundbreaking ceremony for the 3 primary schools project funded by the Chinese government. The project was initiated in 2019, however, it was put on hold by the COVID-19. Otherwise, the children should be in the new campus now. Despite odds and challenges, we finally gathered here to kickstart the project on the occasion of the 62nd Independence Day of Independent State of Samoa. It augurs so well. Taking this opportunity, I wish to acknowledge with sincere gratitude the contribution of all involved in this project and the ceremony, the Samoan government in particular. My thanks also goes to Zheng Tai Group and Guangzhou Suico Construction Management for all their preparation work. Last but not least, those who have been supporting the project and the China-Samoa cooperation. Ladies and gentlemen, this project is especially for children. Children are blossom of the nations. They hold the promise of tomorrow, continue our legacies, building upon our achievements, and leading our society to new heights. As the Acting Prime Minister just mentioned, this project comprises 3 primary schools and will provide new buildings for 1,500 students in Apia
Primary School, 470 in Napea Primary School, and 450 for St. Teresa Primary School, with total construction areas of up to 10,000 square meters. I'm so much looking forward to seeing the children enjoying their school time in the new campus in 1.5 year time. This project is especially for the pathway of development of Samoa PDS. As Prime Minister Honorable Faleaoga Malifa stressed, and also mentioned by the acting Prime Minister just now, education is a key driver for the achievement of Samoa's sustainable development agenda, and it remains a top priority for Samoa government. China prioritizes the priorities of Samoan government and the people towards the goals set in the PDS, including quality education. China and Samoa are good friends and good partners who understand and support each other, said by the Chinese President Xi Jinping. This project is also for stronger China-Samoa relations. China-Samoa established diplomatic ties in 1975. Since then, China has implemented more than 20 infrastructure projects in Samoa, in addition to projects for capacity building, technical assistance, and others. The year of 2025 marks the 50th anniversary of China-Samoa diplomatic relations. It will also see the 3 primary schools project completed, the highlight of the celebrations of our 50th anniversaries. This project will further strengthen our cooperation because they will equip students with better facility and more opportunities for China-Samoa community with a shared future. Ladies and gentlemen, the June 1st is around the corner. I wish you a very happy Independence Day. And also June 1st is International Children's Day in many countries, including China. I would like to wish all children, including those in these 3 primary schools, a very happy Children's Day. Fa Fei Tai. 谢谢. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, for your remarks. In keeping with our program today, we now have the remarks from the construction company, Zhangtai Group. Thank you. Morning, dear Honorable Tuana Tavaga Yusufu Polifacio, Acting Prime Minister of Samoa, Mr. Fei Mingxin, Ambassador of People's Republic of China in Samoa. Ladies and gentlemen, it's my great honor to be the representative of Zhangtai Group as the main contractor for the China Ed Primary School project in Samoa here. Thank you for the good relationship between Samoa government and the China government to give us this chance to operating this project. And thank you for the help from the Minister of Education Samoa, the Embassy of People's Republic of China to push this project to start. May the friendship between Samoa and China last forever. Thank you. Thank you very much for your remarks. Olea wa tata utaunu uile langa lo ia ole suwaina ole ele awale amatango le nei poloketi. O te wala awa tuwai malenganga whaaloalo
lawa fionga ile sui palimia, lawa fionga ile saoli tuala tevanga Josefo Bonifacio, fapia fo ile fionga ile empasa saina e Siamani awali fatino ino leva. We have arrived at the actual groundbreaking or dedication part of this program, which is the reason of our gathering today. And may I call upon the Honourable Acting Prime Minister of Yonga Lesao, Saoli Ituala Tevanga Josefo Bonifacio, and Your Excellency, the Ambassador of the Government of the People's Republic of China, to perform the groundbreaking and dedication, and thus opening the commencement of this project. Honourable Tuala Josefo Bonifacio and Honourable Fei Mingzing. Ya le fio foto nei tai au. O i lumo le tua le tatou tau sanga. Ia ko tatou whanau na utainga a wale. Saunga le mu. O la sana whamanianga i nei ko kiki. O la luega fo le a utainga. Tatou tu le tua. Le ia sosoi mai. Ia manuia le whamoe. Le a amati le so. Ia sinfua. May I have another round of applause that we have officially opened this project. Kraftai Lava. We can never depart from our culture that very much signifies who we are. It is in this light that I call upon Lawa Fionga, Ilisoi Sofia, Lawa Fionga tu le tufunga le mamero pati e te saunoa ona olea ua whao i mai se awa noa mo le komiti ia saunoa ai mo le nei wha moi Lawa Fionga i le suyao. Pa ia masa whainga pe ona tule sa no ia ile mai tai sa
pai ma to nei tai ia la ole to ia pa ia la to mau Samoa ia ai mai se foi ole o sa no la fionga le Siamani pai ma sui o tato malo po tato sunu sa no foi le ambassador saina ia pai ma sui o la to foi ia tunu saina mai se la volta to tama fa le nganga wa sa no ona ole inga mo le tua ia wa nei fa mo mo ia tau ia ia le to tele ko sa ma to upu tau lava le nganga pa ko i le inga i le tua ona lofa mo lona nga le pa tau nu ina i nei fa mo ta ua mo le tunu ai mai se lava alo mo fa na o si ta to ia lofa le tua mo pa tau nu i manuia po fa uma vave mai fengo nei palman nei e tolu ina ia vave foi ona fio atu ia tata watu nu to fai foi se tato pulo kalame fa penei ia ma so sonia to foi tulanga fa ala na nu pe ona masan ia tata watu nu yo lela la opionga le sui palmia me escuela fion el palmia el capineta mo le malo fa malo fa tai kai foi va en ss o ila to uma tanga luenga sa fe ngai man nei plot ya lo fala vale tu fa manuia ia le compagnia la fa wina ya me se foi nei chao ya manuia se ta to no fa time la no Ua paule ma le lenga la wafionga i le suiao. La wafionga tu le tufunga le maamero pati. Ua mawalunga fo i matu mati e le so. Le afio mai o la wafionga. Whakatai tele. That concludes our program for today. Our sincere gratitude to all for availing yourselves and gracing our celebration today with your presence. We wish you all a blessed day today. O te manatu, o lea ua toi lei u le whaiva o tau tai mata pala pala. Me moli atu le mata wanganga whaketai tele. E tusa ma le awhiwhio mai, ma le tala mai o au. O lea ua tātou tau nu mai le si ui o le nei wha moe moe, sa loma. O le tatalo, ia fo lawi langi e mama. Le au whainga luenga totofi le atua. Fo lawi langi manino le paia o le malo. O la wafionga i le suiao. O la wafionga i le sui pale mia. Le mamano o le kapeneta. A minista la ngolango. Ia manuia le afionga i le ampasa saina. Te talo ia whaatupu te leina nisi polo keti whapene o Samoa. Ia manuia le avala aulia. Ia iai leanga le lei o le atua i tiu te mawhaiwa o le nei aso. Tō manu mai langi a wale nei aso ma le ta ape atu o le awhia. Soifua ma ia manuia. Watape na ina ele matanga aluenga. Se tau mawhatanga mama a walo tō pa ia malo tō mamalu. The Ministry of Education and Culture has Nunga le Radio Samoa, le nasa e mai mo mai whaasalanga tu sa oatu, mai Malifa nei, e pe ona iai le wha moe moe o le metanga renga o unga. Ia, awa fo i le sauninga e salalo iai ngā luenga o Faleaoga e tolu. Apia primary i nei Malifa, o le primary school a le pea, o le aonga tūlanga lua le pea. Ia ma St. Teresa Primary School. Ia lea ua maua le whamanuyanga, ia o le mea alofa le malo saina, ia o le awhapea ona ia fausia ai Faleaoga e tolu o afu i alum whanau o ina e pe ona ta ua i le apia primary St. Teresa i le pea ma le pea primary school. Ia ua manino
tolus fulu mon tupu afe, tolus fulu mon tupu miliona tala, silia tolus fulu miliona tala, whaaliliu tupe Amerika, ia watu uina mai, ia waalfa moe moe o ngaluenga ia tolu. Pe ona sila mai molta te watu nuu, le fionga i le suipanemia, le fionga saoli ia tuala te manga Iosefo Ponfasio, fai masui o le tātou malo e whaaftaia le malo saina ia MSA foi, ia o le tātou whaipa anga whai pēa male malo e pei ona iai le whamoe moe. Ua whaafonga foi o le whamoe moe le nei sa hafo mai le lua fesifun Malifa e peo ni tā ua pe ta isa polo kalawa ona o le COVID sa whianga iai ma le tātou atunu umalalangi. Ia, o se tātou whaasalananga le nātu sa watu mai Malifa nei le nei tae au ai o le whamoe moe lava, ia o lea o le a matalia ia ngā luenga mo Faleaoga nei, peo ni sila fia Faleaoga i Malifa, o Faleaoga o leva, o lo o iai ia tala whaasupita whapeo Faleaoga lava mai taimi o Siamani, ia nā ona toe whaafowina lava mai lea tausanga, ia tausanga, ia o lea whatu iloa lea ua tu atua i lalo, ia e toi fausia la ia Faleaoga fau e pe ona ia whamoe moe. So whanawa onga, leo mai loa lea onga tulanga lua e anga mai e pe ia Malifa nei, ia olo o whapenana sauni atu lato whaafia ngā wā fo i le fionga i le suyao, suyo fono sui tofia, le fionga al mamero pati moalia, ia whapele sunga whaafia ngainga, mai se le fionga al sui palemia, minsta al kabinete pena i le minsta wa onga ia se ula, whapea fo i le minsta o taanonga, le fionga lautimu ia, lau Siamani ia whapea fo ia le fionga i le minsta o le mitanga luenga o leo leo. Stato whasalonga na mai Malifa nei, manuia tele le tai au Samoa i ngā luenga o le awhianga iai. So,